Hi, I'm Vakaleleka and I'm from Lotoka and I love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM. Nisambul benaka. Se koyongo na Vakaleleka ni nonda itukutu kwena mbongi ndindai. Sabang dita ka nililu ni songo lotu Katolika ena nonda panua achimbisobi Peter Loichong ni ongo esang ni kena ngonondonu mena pwede rikina na pibangangai membaleta na non rakile kase mitaki eso na mbete keirne papuli ersinge minirndo bangesenir na ngone ena lomani lotu ena non positiku ena matagani kuwa kao achimbisobi Loichong ni beka tambaki na TV NZ1 News erereyado na mbaki tinika diwa sangabulu bakadada kana leila isara na ibandindina errawani boso kumuni membaleta na bembe taki kao chimbisobi ni ongo MA7 ni ngauna medingo makina na matangali ripoti pakaongo metegi butegi mai na mbaki ronondol tinika rua na ngauna etaurakina na itutu ongo ia e bagarita telangana nona bibsoti ena buguni lotu kemani dawiado e sona beidala se malmalumu pakaongo ena beitamba mbaki sa sibi mai beir na bete se oir na babuli. Siang ni nama kana ministry kang garabo na matambose ni bitauni ke na biba palitaki mena tumbu na ipotopota ni labo erto na dingoma ene tubu ilabo kana kadibaki na pagarombu kongo kana minister Premila Kumar ni nono to tutu ke ministry ni bekabo ilabo oya me tikidinga na ilabo me padabariki ne sona dakadaka erto ngarabatiko kasember ni padabari ena tambana ni peiba palitaki kau Kumar ni ngandrebi nga na ilabo mena tomanikina na nono to tubu ni bebuke ena tubu kapotokai na first home grant. Sabonu itu na Fiji Hotel and Tourism Association ni tubu ilabo ni mateni tu ena parautaka e sona bebuke kibeir na be hotel wambimbi ena non radidibaki kaina bunlewani matambose o Fantasia Lockington ni loma ni tol na bulu sa oti sambongon rendre karboidor telangaki na sona botilewa kan rendre na non raturbaka Vakaleleka Lockington ni irna leo ni songo erna magatigo e tol na tikine bimbi merna buke kina tukuna ni ngo me walutuki sona bakataba erra ndau soma kakiana musu e sona non rasusumi Pagakina na kiana mbiu esone tubutuba mena pambulum taka nangarab ni tambana ni sarabanua ia mai kana minister ni labo aya said kayum ni satiko ni tubutuba erto na pagarautaka kangan rebito manda ver na ve hotela mer na torbaka esone tubutuba mena buke na non rabing rabi kina gitu sawa wo kini songo ni rabi ni nanda banua na nono tu labe ni mbose baki kana maki mena dore na moni madongo na mbose baki ena liu takatigo na presidente ni songo kai liu ni mate ni tu borrenge mbani marama kana bunlewani FRU John O'Connor ni sanana magitiko kina mbose bakakina na ve ripote dingomi mai beira na ndau ni be batabulidi mai na beitimi ena nonda panua mai da bekir na Vakaleleka ni nonda tukutuku na kena ikuri erano na siaman stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni wading vinaka. Radio Fiji 1 nandomo ibiti.